Hinden kasngi ka Hinyotra Border Dispute Redressal Forum HBDRF kala penlong ya kajingya bat jingya langpat ba hajawai. Kajing temu kalong menyekran halor kimat ki bayade bat kapun Meghalaya Assam ki bakta jo ni kinong shong shnong. Lagi hajar ngut kinong shong shnong jong ki shnong kapur haringkat bat bunteli ki sengtre monsong ba kleshim benta ha kanigarali ni kajingya lompat ba bat hadien pat kleshim bentaru ha kajingya langpat ba kabalong ha District Library Auditorium Hamantong Jowai. Kajingilom padba kelas dang hakiang nang ba college bat nakate kajaka layat padba lingba ka yaw musyang bat kalakut no ha District Library Auditorium. Hari melihat dia kok pertut. Oh, pak sikit. Oh, kat kini. Tak gini kita. Oi, kumang layo ikajing tip ubet kena mene badon ki briu jungi ki besak bat mo. Bat ki ong ba lek telek tang ba nai wan phai su. Te kajing ide bat kene tenagaliang ki jungi nyelayo ban pentip syaga. DSP mo jong West Jentia bat ngangej ba nakaliang jong ke police department kin siya kren hi bat ki bor penyaj district administration lani bat ke police department bat SP kumsa terter ke badon stage po West Karbi Anglong Hamren na kebantaban pendek jong suk jong san bat nang begini ki briu jungi kini oleh pai ke besuk bat ke jingi dai bat kene nakaliang jungahi ngal experience ba ya kene ke kam te ngatip hi bakan sadon kata ka jing pendek mo kata ka threatening kumta terter kata intimidation te ngladap ai ke jing tho cha Udipati Commissioner jong West Jentia ba intervene agi jo por bun yakren bat ki te ki bor jong West Karbi Anglong kena bakat omdon kanu ka jing pentut penbit bat ban violate si kata ka human right jong ki briu jong ki badon site menta kasmi kumbangila yoi mo kaniga Kameng ke aims and objective ini kimat ki bakongsan jong kaniga rally ke bangi penlong menta kamut yangi bangi percaya ke sorkar Indrai ban ai ke jinge trelang ban kersan ke sorkar halor kini ke artli kimat kebadon kam jong kari bagi jat benriu jungi kam tam ki basong ki basa ki jaka kaput Meghalaya Assam jong blok 1 blok 2 bat perdok persnam jungi ki bahap sikini bijaka te kebadang kong kumbangila thohi agate ga postar ni benar sekejumi kabadang kong kade ensure justice and development in border area amar ko malong menta yo iba ki breu jungi ke song ke basa site man ka por ki syak pendik haki we pat ki ken honjai benreu te kakta ya ka rep ka riang jongki kakta ya ka kamai ka ji ka jongki kakta ka lek kawan ka jongki bat ki du no ya kata ka hok long beriman breu de de ne ka daw di penlong ya negara li ban pen sngew ka sorkar nengkong sorkar Meghalaya sorkar Assam hiru bat wat ka sorkar India ru ban pen yo ya kata ka hok long beriman breu bat ka roy ka par hagini ki jaka kaput bat ka baar retransfer block 1 and block 2 from Assam to Meghalaya kemud ban retransfer no ya ka Assam ya ka block 1 block 2 na ke jela Assam sya ka jela Meghalaya